wathi abantu abanilanga uzaliseke izwi lenkosi elalithethiwe kwincwadi kaYoweli elithi ngemihla yokugqibela mamadoda ndiyawuthulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Ngamanye amazwi azuba naso isiphephelo noba i-excuse yokuthi manje ohlulwe kubutsha. Lithi iBhayibhile phezu kwenyama yonke. Lithi abadala nabatsha. Kodwa-ke nansi inkinga. Ngakume njani? Uzawufika kafika umoya ongcwele ongamanga position. Akafika umoya ongcwele ongamanga position. Akafika umoya ongcwele ungahlelanga ekungcweleni. Akafika umoya ongcwele ungahlelanga enyaneni. Akehla umoya ongcwele ungahlelanga enkolweni. Akehla umoya ongcwele ungahlelanga elithandweni. Akehla umoya ongcwele ungumsenzisi. Akehla umoya ongcwele ungaphendukile. Mina nokufaka nabo bakuthambaya. Dakuguquka phambi kwabo bakuthambaya. Mina natsho mina nabantu abadala natsho mina nabantu abadala nomfana. Ukuguquka kwami. Ngingadlali mina. Mangiphume enkonzweni ngiphume kwaDathwana. Mangumntwana afika phake sithi. Masiqedwe ukutya sitandaze kuyoshaya uThu ekseni. Kodwa ngibe sithi afike endlini. Hayi le yenu le. Ihlangane nje anihlangene ngamanyala. Mpheke umuntu ohamba naye. Ukuthi unagaloli nempilweni yakho. Kabini. Angaba nogalela ihlo kwamoya. Abe nogalela ibi. Kwizinto zasenyameni. Ayibona Nkosi yethu. Silukudla nalo mama nalotata. 40 days, 21 days, 30 days. Silakunye. Sifuna uThixo. Worship Holy Spirit. Ayibona Nkosi yethu. Abehle yagcwalisa impilo yethu. Uyayazi Tat'wana azange manje ngibizelwe enqoqo. Zange kube umzamo wenhlupho mina. Mina zange ngiqale ukuba inhlupho yomzalwane. Kuna namhlanje into ekhona nje ngisenhluthu. Kodwa mazange ngihluphe. Awumuntu wabonqamela amangwane. La ngesikhathi ngingafikanga imfone baba nje qho yohlupheka anduthi ifone bawuthwani yasola ngoba ngithanda inhliziyo yokisuka esihlabeni ngenxa yakho. Kodwa ndaqoma ngolesibili ngizawuyenza sure ubani yakhalela njengoba umzala ayivele uyaqala indaba seKapa zange ngibhuke anihambe bathi uthi angikwazi akuyi ngoba waqala wagqibela awukapheli umsebenzi. Mayifika umoya ongcwele ufuna ukuphila. Mayifika umoya ongcwele ufuna ukuziphatha. Mayifika umoya ongcwele ufuna ukuziqoqa. Mayifika umoya ongcwele uyaqoqeka. Awusadingi uqoqwa uyaqoqeka. Ngoba ngesikhathi siqoqa uvukelana nathi wena. Ayingani incwadi kaJuda ithi nina zintanda zakheni elukholweni lelo olungcwele nithandaza amaxesha onke nikumoya niyibhabhela lo zakheni. Ngoba mama sesinaka ivukelana nathi. Baba thethe mtata ngeke sikwazi ukushumayela ngesono. Ite indoda ngeke ushumayela 1 2 3 naya ngoba mandanga besho bawuzayi bona mandanga ushumayela uma ngoba ndimnandi ukushumayela. Ngiyabona nje bekhompyutha ngayo. Bafanele ukukhompyutha ngabo ngoba shumayela bengashunyelwana. Bona bayenza into yokudlala into yokushumayela. Kanti oshumayela uzawuphendula. Noshunyezwa uzawuphendula. Uyathi ukuthi yini uyishumayelayo. Ubushumayela into zenhloko yakho uzawuphendula phambi kwenkosi ngoba abantu abangobakho. Angibazi ka abadlisa inyoka. Babadlisa nabathi pastor. Abaseze zonke into ezisizwe. Adethi lenkosi monyoka akwenze izinhloko. Qandela. Dashumayela nje ngoba ndiyale. Yathi disashumayela njalo ndeva isandla esifashazana. Aza amathambo ahlangana. Ithambo ladibana nelinye. Unakuthi ayeza malanga amathambo wakho. Qhubeleka ushumayela. Ulani ithambo lakho.
Ubani obangakalanda ijambo lakhe akulandelwana bodwa ngoba ikhona ingxaki. Sivile izona. Mangabe sohlulakala ngumthathu atha. Wathintela umlandeli. Wathi Thixo naye ndifuna umfazi. Uwonlandelela umfazi. Nawe njengoba ulapho kumele uprofeta phezu komlingani wakho. Umgaye ngekabikho. Uzitho zonke iqualification osifunayo kuye. Angikhulumi iqualifications zelizwe mina. Khuluma ezasemthathweni. Izinto mfuna umbone ezizo. Unkosikazi wakho nobumyeni wakho. Mamntwana yazi, angukisa owezotsha. Kanti awuthumela abantu bawuqina. Besiya kolose bathumela kuyo. Kantiwa ayena amakoti uzabakwana. Hey! Thembani yapha nenkamela. Ulawuza banesineke. Nokuhlupheka. Sokunikeza amanzi lina nenkamela zenu. Kwaba khona imaki babuklasi. Abazawubona naye. Ngoba intombi zasininzi izidedelwe. Ungazi ulanda umuntu. Kanti ulanda umuntu ongena khatha. Ungazi ulanda umuntu. Kanti ulanda umuntu onomona. Kodwa thina noSimakade. Ukuze uSimakade akusisele into right empilweni. Nizoqhubeka ni-right empilweni. Yebo. Yes, yaqonga kwaza kwavela isipha nenyama ambathiswa ngolusu kodwa ayengekabi namoya. Kwakungabikho moya. Selele khona bakhona. Ayi Nkosi yami nansi inkinga shithi. Bakhona bagcwele igcwele. Kuyahlatela lokuyakhithwa. Kodwa kithi isithumbu. Sikhona amabandleni. Phakathi endlini yenkosi siyawathaphela. Ngoba sikhona sivukile kodwa umoya sinawo. Aphanti kwaziyo ukumngciniba. Aphanti kwaziyo ukumkhusa. Ayibonge Nkosi. Akhona amabandla hlobo labantu bonke. Khona abathakathi, khona abazenzisi, khona abaphingi, khona amancila. Kodwa umoya akekho nje. Umoya ngabikho. Uzawuvuka imishini lo lawo. Uzawuvuka imishini lo lawo. Ngoba lithi izwi lenkosi afokhokho umoya. Kuba khona i-order. Nokuphila. Qethela bona. Waza wathi ungayenza umoya. Yesu, aboneli ngoba babona abagcwele bethu uqhikiwe. Wathi shuma Yesu moya. Ithi le yami yathi thetha phansi kwami moya yomine. No akajabulisa ibona ibandla ligcwele. Abese sikwanele. Kanti kugcwele abantu abazoba inhlupho kusasa. Wathi uThixo ikaveli lento ndifuna ivele. Iseyinto engathi yiyo uyibonayo. Kalushumayele phansi komoya. Umoya ozakwenza abantu bazinze. Umoya ozakwenza abantu babe ne-order. Umoya ozakwelusela abantu ngoba uhlalo nawo. Wenza njani? Uthi kuwo itsho ingadalala undikhoyo ukuthi moya ndiza uvela kwimimoya yomine uphefumlele abaphengekrele khona ukuze babe ngabaphilayo. Ndashumayela ke njengoko endiyalela waza umoya wangena kuwo abangaphilayo avuka emangeni. Emveni koba shumayele phansi kwemimoya yomine lithi izwi lenkosi bavuka. Enkosi yami bathi bavuka baba ngabaphilayo.
ngamanye amazwi kwavusa isazelo kwavusa ukuzazi ungubani uthathwe kuphi ubhekaphi ayibonge kwasethu siyathandaza uvesi 1 uthi isandla sikaYehova saba phezu yaqala ngizothandaza cela abantu nje abathi ngifuna isandla saba phezu kwami ndaphuma lapho kumoya kulapho zenzeka khona izinto mawuthi uThixo akakwazi ukusebenza kumphose enyameni ngoba inyama iyaphikisana nokutshoka Thixo ukathi umoya fasa uthi fridge zigcwele athi umoya fasa uthi kuyabanda athi umoya fasa uthanda uzukwazi ne-function kanti ngelixesha sithi umoya ngole khona into ayibonayo shi ayibonge gospel ayibonge Nkosi Promotion Zekap moya ngole wathi no ungathi ibaba azawuthina bazwana mnandi ungathi 2 days down the line bifufinywa benkulu ibaphe ndayifika ngisaniliphuphisa namanzi siyitshise ngoba ngesikhathi umoya ngcwele sithi yenza into kusikhona into ayibonayo sekhona into ayibonayo ongayiboniyo wena balibanga buhamba ngokwenkanuko zelilizwe uyazibona ugaxeleke ezidwini ebekufanele bawugaxelekanga kuzo ngenxa yoba nenkani uthi uyisayibantena vuma naphulaphula nyakuhlitwe esilungileyo zelizwe wathi bangabanivumanga nabanenkani nyakudliwa likrele ngoba umlomo kaJehova uthethile saba phezu kwami isandla sikaYehova waphuma nami kumoya waqala ndawuprofetiza izinto ebeningazazi waqala uThixo wenza izinto ebeningazazi bazingenzeka ngempilo yami cela abantu ke abathi ngifuna ukuphuma ndikumoya saba phezu kwami isandla sikaYehova saba phezu kwami isandla sikaYehova waphuma nami kumoya wayondenzisa izinto engingakwazi ukuzenza cela uthandaza nawe siyakodwa